Pamiarsa sawetara margi pendakian Gunung Agung sampun ngawit katutup, margi pendakian sanes sampun katutup rauhnyane mangkin inggih punika nglintangin Pura Pengubengan Besake, Rendang saha Pura Pasar Agung Sebudi Selat. Penutupan inucap wantah lanturang surat edaran SE Gubernur Bali sane ngerarang prekrama pendakian santukan gunung ranjing kawasan suci. Koordinator pendakian ke Gunung Agung jalur Pengubengan Besake inengah Swardana Mausang yening wargi pendakian lintangin Pura Pengubengan sampun metutup dawak tanggal 17 Juni warso kalih tali 3 likur. Penutupan inucap sampun kecupuin oleh petang dason 6 diri pemandu sane wenten ring jalur Pengubengan. Penutupan jalur pendakian punika rauh saking pikayunan keramo irika ring jalur Pengubengan. Kuwentenan banner pengumuman kerencanaan yang pacang digelis kepasang santukan rauh mangkin kantun kekaryanin. Swadana mausang ya diasun jalur punika sampun metutup nanging pendakian kantun side kelaksanayang pot perada wenten wisatawan sane maksa ngeruruh pemandu nanging sane patut kaelingin wisatawan punika sadia anutin samian ugar-ugar saking pemandu. Pot perada wenten wisatawan sane meparilaksana kaon paikatan dane nenten sayaga nanggung jawab. Eka Prananda Bali Pos Ngunengean.